Adamang nagtawag kanya sir, J Barangay 9. Ni Raymond Dawang sir kit. Omega digital talon dated cooking ako na kanya sir. Ide dana digital talon sir. Excel bunak. Bigla mo ta demi nang gambal kanya kamang ruro ta. Duwa nga mang ruro sir. Sino timawag king mo? Gun sir. Sino sir? Ni Raymond Dawang sir. Sino? Raymond Dawang sir. Kata-kata? Raymond Dawang sir. Taga ano? Taga Barangay 9 sir. Kanano gusto na sir? Barkada lang sir. Barkada. Ano itinda ka nung ikan? Kunapang ka? Dated cooking ka nga. Nayunak dun kung kunana mo sir, isuwan na panak. Ano sir? At dated cooking ka ta, nayunak to kung kunana sir, kit na panak mo. Ano sa'yo lang sir? Diyan mo na na't itid na kanyak sir. Yakmat mo na na't itid na kanyak, kit na panak mo tijay. Saan ko yung pinapang ka dyan? Hindi mo ako kitid na. Inayaban na kami sir ta, madama ka ng ubrada. Benta. Dan tumen itid cooking ka kunana sir. Yakmat mo na na't itid na panak mo sir. Barkada na iso na. Yun, sir. Nagtalag ka nga namin dyan. Yun sir. Ano na mo itid na? Droga sir. Sir? Drug sir. Itid naging nga Yun sir. So ganito sa one, ang gusto sa kagula. Sir, nabanak DJ, kinontak na kami sir. Diyak ko mga mapan yung pinilpilit na. Tapos DJ sir, damot doang mangrurutin, kinambal dak matatan sir. So ang gusto sa kagula talaga. Dati sir, dati lang. Dati ka DJ lang sir nga nakasjayak kit. Nakikitulak tabi kasi jemutan sir. Tinanggal dak matlatang. Kalot na uli sir, hindi na gusto ng Baka makatabunan sir, siguro sir. So uli ito magmamang na gusto sir. Tapos nakadya ko sir, kita kumalan mo anat kastano. Ginambatan dak matan sir. Hindi ka makakalaklamo. Han sir, anak puls nga gan nakaglaklak. So, Direksyon rin sir. Han sir. So, nagigtulak pwede DJ, sampada nga natanggal kanya kat nakadumatan sir. So ano pa wala palit tayo kasi bypass operation, alis ka pa naglakot tulong at pila na kaso ka. Sir, Alat makunang, palilat na kapag Ano? drug bypass operation. aminin DJ sir nga maki. Ako aminin, nagkasalo na tergrigat ko. Yung tayo mata na kang tibagbagi. Nakarilo ulit DJ ngayon, nagagda ako. May sagramo, pangal-alak kumat kas Jesse. Yung manuti transaction ko, pala timawag Sa karibo ko malang sir. valor sa karibulayan. Naman sir. Nagsurog na di may sagramo. Amo nakikita ko, Sir, tayo baga na nga, utang ka ni Puro, magama ka to, brana sir. Utang ka ni Puro, madanga rumuwar. Hindi DJ sir, naman nag-enjoy, tiningil dakmat ka. so at mensahe sir, pala timawag ka ni pagka. Ano, at ka dyan, sir, konsensyado mo ka dyan. Tapelo asin, naman ka dyan ka magtulog sir. Kasi narigat ba't diba, paano gawag gabula. Diyak aminin talaga DJ sir, Rabaki. So, amo aminan, nga naglako ka kung aminan ka, dahil inatarasak mo dito. Well sir, aminin sir nga, di kinatransak mo, aminin ka diyak naglako sir.